Ne može tu da se stoji, dobro. Šta znači to cik? Dzik. Dzik. Dzik, krije se. A šta ima tamo na zidu? Pokaži tati, šta ima tamo na zidu? Šta ima na zidu? Tu smo rekli treba još nešto da se stavi. Šta ima? Šta ima tamo? Ima delfin? Gdje je delfin? Nema pojma on. To su životinje, takve ste vi izabrali, kaže tata. Ajde ga izvadi malo. Ne, idemo tamo u njegovu fotelju, da vidiš tata kako ja hodam. Ajde. Gleda da se pusti. Ali ne zna gdje će. Skrobava jadan. Ajde. Mico, gdje je mamina slika? On zna da je napolje. Opa! Hoće da proba čokoladu. Stanite tu. Mico, kaži ćao. Papa? Mico. Kaži papa. Kaži papa. Au. Au. Auć. Au. Šta primječe? Šta je? Udario se. Kako Mica? Mički, a gdje je velika slika? Ajde, pokaži veliku sliku. Gdje je velika slika? Gdje je velika slika? Jeste, to je velika slika. Bravo. A gdje je tatina gitara? Gdje je tatina gitara? Okreni ga da može da vidi. A znate kako se on penje sam u svoju stolicu? U svoju stolicu on se sam penje. Opa! Kako je sladak što digne ruku ovako. Šetamo, ajde da šetamo.